Olympic news ki manung taram nok sare ngasi manung ki topic si bricks farm and deforestation haibani masi ki topic si impact tibina lokho chabe marum si ngasi ki maruina phongbi reba local daily sing the morning daily sing the phongbi rakpada maruina khabar gi ming panjara da sana lai bak to yawi ri si lit ki headlines on yawi ri si second sing na umang mahangan bat ki maram mo hele haibani mateng pang ne haiba maram mo hele haibet kan choron chamane second sing na umang manghan bada umang manghan bagi maram mo hele haibani maswai si kamai masi tasing na masi maram si sumbajala natragana forest mangan bagi sab saba 10% se responsible se chekon chin da pidra basu mangan na bagi achogo maram ma chekon sing sina oire hai bagi report ning asi tawbiri se aduna maruina masi matang da khana jarmani tawdabo khoina sum masigi manung hutna gi mahongoina na chekon tawbiri sing da wari saba kanda matam amadi manual bricks farm oiringai dadi ayamba single loinabak dependent oirambani tawdabu hujikti ayambana farm sing mechanized loina on gre on bai maram si kaino hare kanda baroina singi tangjalakpa sing phangaktaba sing oina pura puri sinara kanda chekon chalaiba kanda magi profitable oiraktaba aduga economy magi keno si yaraktaba haita yaraktaba number kanda masigi singse mechanized rom do oina chonga kiba mechanized big bricks farm on oil kiwi wari sing lady mechanized olok pakanda baroina sing si sungchang chang da badinate some around about hana 100% sing sinarambado around 90% mukti sing sinadre around 10% mukki fai area sing si singona sinnowa madu mai horok matam da mateng oina ba haiba tai aduga maroina koila sine khoina kol hariba koila sinam hosilakpagi wafam singche moi saite thambi dei aduna maram ore kanda ngasigi second singna umang manghan bagi maram mo oire haibasi masi karai wo chumdori aduga karigum kanda umang manghan alogi maram ore kanda alternative chi kari lerik pa haibagi matang da kumna khana jarba tanjani loi lengin birba ge singdi aigi ye theng pambiri base pradip phanjogbom editor Impal review of arts and politics ni aduga masi asambada IRAP ni hanam ta mo politik taram noksari aduga ta mo politik oida again yeta thang pamine jari basi TH Bogen joint directorate of environment and climate change ni ai ta mo phungum su taram noksari han basi maroina climate change aduga environment ki directorate ki joint director obirimna ta ong hen lakchani basi ngasi khabar sigi report yaubiriba chekon singse umang manghan bagi maram oire haibsi yanana opening remarks kamai thamini sarat kanogi usiki iriba sanalebak te iriba policy kedogeda maruina akhoi umang manghan basi kanona brick farms the leiba singsina maruina bricks mayam singsi akhoi puthongna balangna bada maruina moina thariba si akhoi singna yamba thabagi concept amada oina moina phongtokpagi idea du adum thammi okay adu id phajana di pade so pama ine yengakpani adubu kedogeda nasidagi na sahi tara mukari muki mamang dadi akoina manipur da singi keno siam leiding ai dadi forest sing asidagi loraga madu matamda akhoi singi brick farm sing asi yamna leiramde adubu hujikti manipur da leiriba brick farm sing asi saurakna haipet yengda samagi mathakle samagi mathakta leiriba sing asi gi manungda yankhai mukti aidi 40 to 50 mukti phasana run toba big farm achaw big farm mayamam leire manipur da sigi manungda aina haipet record ama phangjabada big farm sing asi da moina season nariba sing asi whole day id whole year season abadi nate id masai da moi off season lady moi kai bi matam lady madugi kenogi matam lay maduna kaidogeda moina sing asi store toraga sing gari amasi moina thaba matam dadi hek thaba matam da hairiba sing asi lepa yadabanina moi store toksala thamaga sing asi thaba da nomoda gari load amadi compulsory thai afaba id yamna chawba medium gi keno amada lot ama thai lot ama haibasi kaidogeda gari lot ama haibasi it costs about 30,000 to 40,000 ne madugi keno do thai thari basi moina puthoi basi adum medium moiba amana puthoi si id sahi tha taruk mukti compulsory adum thaba kam
tha tarung te dum compulsory tha ma kangbu adum yaure aduna tana whole year tha basu adum whole year mak ti tha de some 9 months kumba tha ba adum lei hairi ba se nunti tha ba nunti oina 9 months se sunglep lep tana tha ba gari lot amom tha ba ado hojikti kaidoge da sokhalapagi matungina big farm sing asida kaidoge da masida thogal leiba pot sing asi amana sing thaba sida pollution thok nanabagi madigi pollution control board gi mokoina ayaba loraga certified toro matungda moi certified piro matungda big farm link pe yabagi amal leire adagi amana moi industry ni moina tori basi industry department gi mokoina certified toba amal leire aduga sing asi kayam na thai na traga kayam lowi kayam towi kayam thai haibagi posidadi kaidoge da masigi gap amadi le okay gap amadi le gap leisure su kaidoge da moi alternative oina sina naba nasidagi sahi manga tara gi mamang dagi aidi sahi manga ki mamang dagi aikoina mokoina koila gi pot asi kol asi kaidoge da some alternative oina sina ba yabra haibagi trial da tawda hojikti manipur da haidiba sing asi ayamana singa amasung koila ga 50-50 yanjanaraga thaba kanguna ayamane 50-50 si masida mechanized on thora kanda madugi 50-50 sina tharaba matungda kaidoge da asukimatic phaba bricks phange haibasi moigi kenoni aduga tasengna koila si loinamak thabra haibadi koila se thade maram karigino haibada koila gi sam tokhaiba koila gi commercial gi pot leirisi koila si dhanbad gi lakwa dudagi lakwa silong dagi lakwa kano dagi lakwa karambana fai karambana fatte karambana hena expensive way karambana hena phoida kana economy way haiba sing si holaba matungda silong gi pot asi moina lowsi 570 da 2.5 lakhs tagina 2.7 adai moki range da moina lowrisi hairiba se isam chamba medium amana bulk ta lowungam da sina maram oirga koila si lowgi sang asi su khenaba adu koila gi manipur da pusalakpagi koila pusalaknabagi port si su akhoi gi share manipur gi share si kaidoge da akhoi na masi sensitive oina akhoi na sina da port am su leiba mana koila si akhoi da pusalaknaba laknabagi government gi natraga madugi concern gi natraga madugi trade gi madugi pusalakadaba koila pusalakadabagi port si su akhoi da masi amna concern oina sensitive oina pusalaktabagi port amusu leiba adu tawdabadina te pusali khara chawa midadi koila aduga another alternative amana kaidoge da hujik manipur da chauri basi khara chawna yengu matamda akhoi gi kenorom da leiriba KVS amasung kari KVS ka aduga kari amaduna SBS ka ani asi kaidoge da adum aidi yengu da khara chawba manipur gi oina mayam na khangnaba aidi bricks puthokpada kanoni ado moi gi di yamna advance hoigasi karmona da sing season andanaba koila season andanaba electric ki loinaba electrification loigre haiba pau phange okay electrification loire moi trial da leibasi moi gi mi tha da na electric na kumai sinani moi gi temperature kumai thamgani control tawani mai mut kharkanda mai gi kenosi karambana backup pi gani kaiba moi gi solar gi backup pi gadra kari gi pi gani and grid ta gi logadra adu tawgadra moi ayamba protocol sign tong na gi pot so ayam lotion grena ain taba phange some tuka chumbasu lalabasu aina tabagi wani madugi potuma tai aduga tasengna ngasima bricks farm amada mai sing mayam singse asuki matik thai haibazim di summe aduga deforestation si kaidoge da ayambana big brick farms tawriba brick field tawriba mayam sing asina deforestation tawbani tohli haibado madumadi kaidoge da aranbo oigani okay thank you yana adumadi aranbo oigani opening remarks to tangurdi maroina ngasigi reporting se yana na damo masi kamai ubi aduga the idea behind for example bricks farm singda maroina singsin basi purapuri haidi completely masi sinadaba wipe out toba aduga alternative oiba madugi sungso shodana lambi im legani adu thieng nang bi idea adu manbra alarming am di pibu mali damo samhoi krai dano hojikti deforestation gi mass deforestation je karim kanda singda batamo khoina sum khoi pamlo unaba haibagi idea am lerami adui mohta next time lakibada maroina war on drugs take changjali
poppy plantation yana bi ta mass deforestation or na bas khoi gi jungle burning ni moi chatari na jungle fire chi paktang chatabagi area aduni dawo aduna kari gumba ka anda masigi the whole idea behind this reporting say alarming situation am dilere haina authority sing bu control authority sing chi moi attraction du draw tawira dawo kamai obligation sir pose tasena sagi alert we potom sle yaw di habam twe smaina sai topic smaina no moda truck load am thai har di dum ya brick fill chama da thara ga di hi thadu yam ya me ari da hazki alarm na mayam da sum alert to we smaina le have to upi mon phare to tasena target to we mon ru aludara brick fill dara ati di factor me actually lady and hiding sai opium thabi khot pagi maitan se hembi maitan se tasi hai maitan se mai maru yong phu ine tasi amti khwai sok pasi yengbi hoi gano se so brick fill thai si renewable usir ma thai alaga am hogo charak pa another pambi ala sam hogo charak singja ka me khoi thain le khali ba u me am se renewable loina renewable ugi machak oi bra oi da ba ka kitang kup yengmom da ka le ba ado kup yengan se da sarkar ju regulation he khar chang ba hai tare singyan gan se singoni yan gan se da firewood and yan gan se da karam u yal ge se to yan gan se da akhoi forest ki akhang environment ki akhang ya ta naraga kamai yal ga di u se mon ring to hon ya ge khang ru ta ka le ba some story ba ta bra tarung ya gan kup na ta ndong mande ado yan ga ado oira ga su brick fill na tara mason o kan haji u siner se mai tha ba gi ha mi su yen ko ye ado haji pudi hoi maitan se na pos kar halle maitan se na kan dring sa hai na hoi maru yong phu ga maru hoi ona maitan se ma tharo ko maru gi maitan noi hena do hai na ne adana u da magi mara theng na sen ma sidi maitan gi sam kan oi drai khale mai tha tha do ga mon hot amhona hor ko da hi jam chamni jangwa changmai mon lei bi maru re hor ko do nya ba ba salam ya laga hojar pasi posi lebra ado u si yan kan se ko na karam u noi hai bi si ko na magi u se na so akhoi na sum sajan mai wane yam mai kal ru ga ru wang de ro u da bang ta thok to su pa mo mai sa yam phang odra ga so mai sa jo khar phang kal ru ga ru su wang ja ba wang da da khoi gi u se su hong ba hai ta ya ta mo se uning thong tha le ga di ma su brick ro mo ga ne na adana hong ju hong ba kal ru ga ru su wang ba yang wane ba asu me am ji regulation si kitang to bio hai gi mo na pu ta khoi na pa ba kan se hai report pa kan se mai pa ro se kitang regulation khar la na mo na i bo ram se natragana saigi noi maminga panda do na panina noi da ba brick fill ta ke to mo personal enemy le bi mo or pe mo or be se do simya si kitan khanu gum zagi aduga asin tizan mo zagi hoi kari basis i re pono is bo ba hoi hai sum sadan ne wane na ade alert ki orgadi phare saigi hoi kamai da na singmyam ji alige karma sing ya lige renewable firewood plant mem libra thoin other plantation to gi haran plantation hoi sim da mo pe ha assign the roga brick fill me answer profit sign later hagdi percentage of profit tax on loga reforestation ni thada ni ga habi ki system am sendok pay daga le ga deba akoi forest renew down ba duga forest renew down we mo se su u ka pa kan sira renewable kana se pambi ga na daga dia roi ka pa da makong thing ga roi ma so si high tech ga roi ga akoi expert me ta na da na sum regulation khara daga le ba do labor si mo la na ba izabo ga mo di khara su phare ade ma tadang sai heavy so na khoi gi technology no thole ko aje se khoi na high kan se da hana na ur da firewood furnace ram de gi coal gi furnace la haji electric furnace la hai na kala ga na khoi nuclear energy ga la ga france ma som de mai nuclear energy adam siran lai adu ga haji sumai na perfectly safe ga la ga nuclear energy se ne ga hai siran ni ga hai na tai nuclear energy kitan controversial area so akoi solar energy lady mathang wind energy lady mathang si gi technology me si yaro na bi jo kha engine ma phe pharaga drai khale ro ga haje ki da akoi alternative si kai legi ha gi sai gi akoi sing gi tha kan si da karam sing thari se regulate to wa amarom na sai gi another technology replace ho ga energy clean energy me am to on lady akoi electric energy la kan se electric su akoi solar lo ga di da wind lo ga di amai to naturally ja post akoi na electric convert to ya ga di adana quite clean we hele na environment so da ba alo alert we mong already phare ruga personal enemy gi mong chang bai ma le mong ma yawi ga na me am haine su siri kitang chiro ko su be cam chung hai no source ka de no ga hes bo ba alo moi brick film me so moi su tasina gil ma sa da gil khare yaw jaram ring to to se na tra ri moi su litigation court explanation bio na
मोइन करी बेसिस हाइर नो हाइबम तो पनि मेकि हाइ कोइ सिविलाइज सोसाइटी की dispute settlement से law ताइना तो होइना अमै तो मोइसु law दा हाइ तो नो करी बेसिस हाइर नो हाइ से अखोइ तो रियङ लो इंस्पेक्टर लो हाइ गमगदि याम फाब्राइ Okay, thank you, Ahan Brang Doctor. Tawgen Maruina Ibirakpada reporting gi batung ini around about Manipur gi oina 2018 gi December bokda bricks farm si 986 si koi gi industry department da register torkhu dun taw tawbu maswai gi 986 ki numbers dagi 50% mukti matam kui ni wang dagi register se koi gi magi renew to bugi am dile ndo mal renew to rokita ba kui hebani yana na masi question se tawgen kamai ubi masi gi registration to di to romaga renew to to basi masa mathan da difang ko gre sagi farm do sijagre na taga to kre ari bra na taga na kamai ubi to number of 986 Manipur the total number of bricks farm in Manipur 986 ya bining bra adum actively adum hojik dum खबर की मतुंग इंदी 50% रिन्यू तौर के ड्राइवरी मतम के मांग दगी अदु मणिपुर के जे होल यंग पकांदा 986 ब्रिक्स फार्म पोजिशन एक्टिवली इंडस्ट्री चलाई बिबा ओना उबि ब्रसना मसे तसेंग हारगदि होय 900 1000 की मथक रजिस्टर तो around 1000 होय मदि आई अदुबो सम आइना आइ मानबा मै वरी साइ सिसि वरी साबदगी impact TV dagi phone tor ko de imanabo wari sai imanabo wari saw se de hojikti ke de certificate ki haiba pollution control board ki na traga keno gi sai guding gi renew to do ya da problem le number 1 amana ke de GST ki problem se okay GST ki problem se su ke de asoba problem amane hojik bricks yo liba khuding mang na GST loi hape moi GST thi de ya te moi gi GST thi de ya de GST ki su to khaiba register am mu changi aduna kaido hairiba sing asi tobungam da sing sidi matom da automatically sigiba adu bricks bill mayam am leiriba sing asi su kaido da bricks sari bani adu tori bani haidana loina mak success 900 mak loina mak success obidi natti nataba haidi kaido da 900 si manung da moigi asoiba natraga keno toba asoiba mayam ama adu mayam am leibadagi ade asiba that oigraba koi brick farm mayam ama leiktabu sunati aduga some keno 1000 natraga 1000 yu lakh ama puthokpa ranta adu puthokanda kum amage adu puthoga dum tokpa kangbu su dum lei adi only 3 months ka run tawramaga dum tawda kangbu su dum lei adu ma mayam sing adu aduga phajana run tawbusi some ai gi wakanda ai manav si ga tanabada 100 some 100 ki mathak sai gi reyes ta gi hena irei leitre haibasi madi khange maramdi kai doge da ngasai gi cost keno si ngamaktaba pubu ngamaktaba ngasai singi maman sisu yam tangkhalakpa singi maman si tangkhalai basi moina lori si truck load macha ama da lori si 40000 aduga khitang chawduna khitang 30000 dagi 40000 dagi kanu yokhulai ni ale achoba kaloka yawbudu di moina lowi hairi si 50000 maya dani moi lori si achoba se ana singsi yengaga mokoina moigi afaba fattaba si khallaga mokoina dum leibusu dum yawrami yauri basi kaidoge da moina leibu matamda kaidoge da hairi basing se ngasi ai sing gari ma poram loge ngasi ai adum loge aina haibasi khudakte da phangdaba pochu yauri aduna ngasi maksi gi khabar sida yarokoda ai manabasina hai as ai khabar du yengda ai di kaidoge da singji phangaroi draina phone tawraga sing paisananaba laknare haibagi keno bawla adugumo baw laknaba mi yaure haibagi potam khak mana engonda haibet ingidam pireba yes aduna di kaidoge da madi aina hangoda nang di singna tawbusiga koilana tawbusiga karambani hena oijagi hange engonda adu koilana tawriba pot asidi hena afaba potsu oire adugu nungsu nungaire matamsu sangdre paisa su save oire adu kaidowino koila tawdri na hangone koila tawdrisi maram kaigino na hangada mana khume koila tawdrisi koila si manipur da khoigi amtang ta leibada bulk oina gari taram karim lehugda yadaba adumgi problem oiba gari taram leiba haibase koila amagi lot 500 safety gi lot se lot si 2.5 tagi na 2.7 bawgi kanone lakhs hoy masigi maman neba maduna haiba sina numi tarani sanaba madu thakra matungda yamna huge expenditure oirakpa madugi potuna kaidugeda mukhoida masigi pot amsu leiba aduga koila si hekta phangbugi potsu amasu waba okay aduga singna taina reisina singsina easily akoigi local da lebnina madugi phangbugi pot ama yawba ada yamna nungairibdi aina sum thiruda ngak sum phone tawrubada entrepreneur oiba ama thome bricks ki maram seida
मोहिना ब्रैकेट साइ ब्रैकेट सी अखोई सिंग मतुक का मोइ वेस्ट मैम सिंगसिदगी वेस्ट मटेरियल्स मैम सिंगदगी खोमजलगा मोहिना केक सारगा मदगी मकक कागा ब्रिक सिंगसिदा थारगा ट्रायल तोहनबगी मणिपुर दा अनोब अमुसु थोलामेब मा बैंक तगी करीदगी लोन लौरगा मपानदगी कनो तौरगा प्रोजेक्ट सारगा एंटरप्रेन्योर नि मा होजि पुथोकपा होरे अदुबु कयम यामना कदी मदुगी अल्टरनेटिव सी सिंगजिगी बहुत सिननबा मागिदुना कयम यामना पुथोकपा ngमगदगी हाइबसे मस्की क्वेश्चन अचौबो मदि लेरिबो अदुबु वेयर इज होजिक लेरिबा मणिपुर की सिचुएशन से दाइदा अखोई तमो प्रदीपनसु हाइबिरिदुनि कदुगे डिफोरेस्टेशन की दमक्तदी कदुगे अचौबा मतम अमगी डिफोरेस्टेशन हुजिक से ब्रिक्स फार्म सिंगसिगी मागी मोई की कॉन्साइंसिसु एनवायरनमेंट की कंखलकपा एनवायरनमेंट की कंखलकपा सिंगसिना मरम मोइगा मोइसिजु केनोसी अखोई सिगी केनोसी वाखलोनसी मखोइदा माइंडसेट से चेंज तब होरे मोजो अखोई करी अल्टरनेटिव तब याय एखै करी तब याय से अदुगा दिस इज नसी फोंगे सना लाइबांग फोंगे से इज द राइट टाइम कदुगा मसी येंग अमतुंगदा डिस्कशन नसी तौरे सना लाइबांग फोंगे इम्पैक्ट टीवी दा नसी मनु होता डिस्कशन तौरे तौरिबसकी मतुंगदा सम हाउ कनागुमना ताबिरगदी सम पॉलिटिशियन नत्रगा मसीगी कंसर्न ऑफिसर सिंगना नत्रगा ताबिरगदी मयामना ताबिरगदी मसीगी अखोई मरुइना कनोदा थागदोरिबो सिंगसे सिगी अल्टरनेटिव से कंपलसरी थोलकने ओके थैंक यू अल्टरनेटिव से कंपलसरी थोलकने बम थोक तारानी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन तो बम थोक तारानी अदुगा अल्टरनेटिव लंबी थिरकपदा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन लागतोनी दाव कोविड की लेदिबा पोटसिदगी हानादगी चेसलमदबा पोट ब्रिक्स फार्म तौरिबो मैम सिंगसिगी मोगी एसोसिएशन चावना सेमरे ओके अदुना रेट सी अमगा मानदबा सोंग सी मानदबा यात्रे रेट अमदा लेपिनी एसोसिएशन ना अदुगी रेट तो योनगदबनी हाइबगी एसोसिएशन की कामुसु लेखरबने अदुना मोई सिगा गवर्नमेंट का टाइप अप तौरगा मोई अल्टरनेटिव सी ख्वाइदगी फबा ख्वाइदगी इकोनॉमी होइबा सम तमोनबोबदा यामना एडवांस होइबा न्यूक्लियर की केनो तौबगी याबगी पोट से तमोन पनबिरबनिना मदुगी पोटसिंग अदु एनर्जी की पोता इदी सोलर की नत्रगा अदुगी टेक्नोलॉजी मैम अमा पुसलकननबा आइदी मदुगी पोटसिंग अदु ताननबगी तंजादुदी ngasiगी खनरिबा इम्पैक्ट टीपी की डिस्कशन नसिना हेना आइदी पुसअप तौबा मा थोकनी हाइजे आई थम ओके थैंक यू मरोन तावगे आई साइट की रिक्वेस्ट तो होनिंगबुचे होरेन दोरगा तोरसु यादी याबनी अदुगा मरोन आई साइट की हुजिकी हाइबीबदा ब्रिक्स फार्म सिंग सिगिदु एसोसिएशन सेमे हारमनी एसोसिएशन सिगी थौपुबो एजुकेटिव मेंबर सोइन लेबिरमनी तौबगिदी आइखोइसु थीजबनी मतम से खरा तेन जिबनी कइने आइखोइना ngasiगी manung hunagi ngasiगी प्रोग्राम सिदा पुसनबा ngमौदबा अदुगा आइडिया ओपिनियन शेयर लौब ngमजदब से मसी आइखोइगी असोन बाय बताय आइखोइगी असोन मुदुनेना लौबिरकांदा बदुमा औरौ बिदनबा प्लस नेक्स्ट राउंड दा आइखोइना ब्रिक्स फार्म अदुगा मरोइना डिफोरेस्टेशन की मतंगी टॉपिक उंग लापकांदा आइखोइ सुंग सोइदना कौब ngमजनबा ताबगोन रिक्वेस्ट तौजनिंदोरिजिना होरेन लोसलकपदा मिंगदुगा कंटेक्ट नंबर अमतगदि लौजौगे इन केस इम्पैक्ट टीवीदा मथंगी राउंड की असिगुम खननबगी मथौ तारककांदा हाइजननबनि दावoi रिक्वेस्ट तौजदिचे आई ताउर दुप्ता लाक्सबसिमा आई ब्रेक के मतुंग लाक्सगे ताउ ब्रेक के मतुंग इम्पैक्ट न्यूज की मनहुना येंबिरिबा पुनम के फमदा तुना पुतुना लाक्सगे इम्पैक्ट न्यूज मिंग तादुना लेबियो ब्रेक के मतुंग येंबिरिबा पुनमपु अमुर तरानुसे ताउ प्रदीप सुम थंबिरकपसे तावगेनसु ब्रिक्स फार्म तौबसिंग करिसिंग वारी साबगी आइडिया लोबगी एरियाम लेरमी आगी साइते इशु वारी साजरुबदा अमनि खक वारी साजबदा मरोना ए हुजिकान सिंग करायदगे लेबो फंगत्रकान हाइबो फमदि लेबो ताउ सिंग फंगदबसे ताव मरोना तांबगी हम लेजरे ताउ सिंग ओइना लेरगे पैसा थादरगे जो लेबो फंगदबी एरिया म ताउ मतममददि अखोइ सुम उगिबदा अखोइना खंगकपदा सिंगी गाड़ी अखोइ सिंग लोड तौबसे खामगा करुंगान इवन याम ओपन हाइतारे को दाउ हाइदि मतमदुदा दुम इंखमदा सिंग दुमरान काइना फंगबगी अदुम अममरम लेब दुम वाले हुजिकी ताउ तांगबदु सोमा फंगदबसे ताउ ता इसे मसिगी मसिन पीरिबा इंडिकेशन से ताउ मणिपुरदा मरोइना फॉरेस्ट प्रोडक्ट से ताउ वाले हाइबगी एरिया दि दुम लेगदौ वाले वरमदि मतम याम होक पंगमी गाड़ीदा लोता पंगा हारगा योलमबनी हुजिकती मदु उरक्तरे लेगेरसु पसाम तांगे से ताउ मसिन पीरिबा इंडिकेशन से करिनो से ताउ सी एजुकेशन याम ना फॉर इंडिकेशन अदि ओइरoi तसिना सिंग फंग तवाइ सी सिंग लेक्चर हैबनी ना एरोदा अखोइना चिंग द चपकान अखोइ उमिद उरसु ओरेना तसिना हाइ चिंग माइ सिंग कोक्सले सुम अखोइना फॉरेस्ट हाइ चिंग दना याम ले दसु अदा चिंग माइ सिंग कोक्सले अखोइना अंगांग ओइदा नोमाजिंग चिंग जी वांखेदे फौ चलगा सिंग जन चनरमिने
lekai naharon mem nu ai ta ta hugana hodong naraga chanaraga sing chalami adi channa sing lei hidre aduna tasina akhoi anak anak pala su koksale mathang mathang su koksale u jo me am to lesla tre si me si khoi oina diam ne labak thiba aduga yamna tangai akhoi na ta holoi tholoi do polam di oiba adu tholi thokre hai mo sima sabja ore sing lesla ta ba si yam dangerous implication kar hai dare akhoi na thum yang tung han yang kan sa civilization में मुट क्यों हम की वाली दोगन से कोई की ज़्यादा टाइम में नहीं वो collapse का है से environment factors से कोई करे कोई की इस्राएल की लेजर में काम कुछ मुझे जो इलाइ उमें कक्सर लोग देखी ही साना बल उ लेटर देखी मुझे standard उमें वो निकाय से हाई पोली मैंने कोई जो तस्वीर लेते रहे उसमें लेते fuel possible लेते रहे electric alternatives ले कोनदरे अदो ये कोई system जो pixel काम से बाहर चौकों में pixel लगा हिंगना बा pixel लगे हिंगना में ले मोहन तो बा सी थोक तरह बगी हाई नहीं बा alternative में हम थी बता alternative थी का कोई technology तो हम थी रही heat generating करने से technology है दारे ने coal की है coal की जो है तो line फंक्शन है वो पोसे में है तांग जो माना मैं सारी हेले मैं कैलोरी वैल्यू अब जी हेले पने माना साब हेल में ना साब नोंगाई चेक फसबी हेले का जो है ना अगर कमाई तो ने फोटो दो नो है पोसे में सीमा नहीं ना बामा सिर्फ खरा कितने concentration कोई वक्त था दबामा अगर तो पना है कि alternate fuel थी kan sila electric energy sila electric furnace में थोड़े याना उन्होंने technology थोड़ा कौन से चीज़ों कमाई से ना देखे अगर energy चीज़ तो आना उन्होंने wind energy निकाल दे nuclear energy जो controversial हो पॉसी safety measure में तब जान लोग हम बड़े चीज़ इंटरेस्ट हो गया बरा या बस जो कितने मुझे तो दिखवा कि नहीं जो अदम खाना बम हिंग में ताप नहीं ना असमें दकाले बोलो में साधु ताप नहीं ना अदम खरे जब सेप ताप नहीं बा अदम ना कोई ये कान से पैराडाइम से प्राउंड हो गया है कि ना कोई बिल्डिंग में जो चिकन सारी ना चिकन तो बात ही साबी है बात ही लेबरा सीमेंट सारी है बरा ब्लॉक के साबी है कहीं भी जो थी बगी एक्सप्लोरेशन हो गया है चिकन अंदर डिपेंड होगा चिक ब्रिक फील्ड अमन जम नहीं जाओगा दका डेकोरेटिव वैल्यू दका लेके हर सु सिने आबा नतर अल्टरनेटिव में चिक न तो सतो भी है पोस लागान ददी सही चिक की चिक ता कोई ये की ताना दरमी लिसिंग में लेके है से नतर चाम में होरे चनी में होरे या में पने ब्रिक फील्ड चनी लेबो कैसे हो नतर चाम लेबो कैसे हम याम खर पने बा सिना तर से चिक ब्रिक तो दका ले ब्रिक दबा तै पोस तमा लेके है याना बगी टेक्नोलॉजी बिल्डिंग मटेरियल की टेक्नोलॉजी आते करी लेके कैसे एक्सप्लोरेशन से हो गया है अते हम तो नहीं आते खुश तो गया है अखोई ना हाना चना बदा सिम या खरे खन बदा अदे स्टिक तो लेगदी अदुगी मसाक वाला कांदा अखोई पुन मोटोरिना आइले हजगी इंडस्ट्री पुन मोटोने बा अदे इंडस्ट्री मोई मसा मसा gi सु अतोप अल्टरनेटिव के लेके सिम सु मोई ओइना सु थिजबा अदुगा ओवरऑल द सरकार gi सु सिकै जोडगे ना ओवरऑल पिक्चर सरकार न पाना बदन पाना यारोइना environment के हैरो इस है ब्रिक गंसी टेक्नोलॉजी ने हैरो सी में हमसे फैसिलिटी तो रही सरकार की मथौ ने बा नदरे सरकार ले बेटा काले दरे ब्रिक फील्ड में मोई मोई ठोक ठोक जरा सुनो रही हॉस्पिटल में मा ठोक ठोक जरा सुनो तो रगदी अदम मोई से चेक ठोक जरा गदी मन ताम खो में चेक ठोक जरा गनी है गदी सरकार ले तो लेबे हो डका ले दरे बा सरकार हम ले है गदी सिंबा लेबा की इशू में हमसी लेबा इशू है इशू करने है कि ministry सेमगी जोंथोक असि वाना तबिदा लेबाकी होबा as brick field है हंसी हाईलाइट और प्रॉब्लम से brick field फाइन ले रहा है गदी कमाई तो टैकल तो सिगेस नो प्रॉब्लम तसिंग प्रॉब्लम हो गदी प्रॉब्लम से कोइना हेता अमना न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट होना बस हतो प्रॉब्लम ते दरकार लेगा प्रॉब्लम साबगा ना तोरी प्रॉब्लम नहीं है कमाई तो सी दरकार ले पोसु सासी अरुगा कोई एनवायरनमेंट माहन गुमसी कोई सोसाइटी सोक्तबा पोसी अदुम अनिमक्सी फंगना तोसी है कंसिदा अचौबा सरकार की एनर्जी सोमसु ओनसन दरकार ले अदु तोरतगनि खाइ हाइजर सरकार ले के दरकार ले के हंगदे यारोएबा सरकार अमा यमाते सरकार हम लेरगदी सिगुम अचौ इश्यूज में एनवायरनमेंट नि हंगदे प्रजा में आमगी तुंग कोन फोन नुआइ होनो इ मु सेमसला लेबियो हैदन थमे सरकार ने मैम थमनरि सरकार सेमगा सिस्टम सेमगा स्टेट सेम लेसे दुगी पोनिना अदुन तगरी साइगी सिगी लॉजिक से ऑप्शन तगरी लेजर यारे हैवी अखोय टोक टोक जरगे हैवी फिल्म लांगरगदी सरकार से मीनिंग आउट मो लाइन अदु सरकार से खन तो से कुपना यखलगा कर्म अल्टरनेटिव के कारबा तोरी कांगु सुमै कारबा से हिंगना नवा कैनो फ्यूल से लेसलक्टरा का लुबिन दोइना ऐसे ईस्टर आइलैंड की मैम मोगी प्रॉस्परस ईस्टर आइलैंड मोगी स्टैच्यू ओ सारमी बा कांबुदने बदु सार कान से अदुगी टेक्नोलॉजी और मकान से मोई कमाई तो स्वायन ओ मांगरिनो अदे खमर सिविलाइजेशन दो कमाई तो ना
Angkor Wat ka sarami ba aduk chauna architectural skill lerum kangulu kamai to swala mangrino kaisa khoi kitang asi kumni yeng pheba like the mai na kamai to mangrino aga sita aya masi environment ki posu eba moina environment is the chexel out of the gi mogi se khoi agriculture society organ sita ising ji kamai phangdo no haisi apkan chexel out the ising litan with the agriculture problem mulle agriculture depend on civilization masang mo china mai dor khamar gi mutkriba mathang mutan civilization mutkriba si history kan yeng ba ari hingori kang busi kamai do kamai hingori no haibisi yeng mata ka khoi yeng mata ka leba khoi se ja khoi se ja kuina tahi lising parliament je khoi kari basis pare no kari de soi ragadi mo si pung mo be age ka si khoi khalo jume so ta ha ga deba khoi water pollution ha water pollution la kan se da chemical thadari me am se thadari me se khoi soil me am si fertile electric hair low shire ama de low si low po yam low tare yam thok tare ka har ka ja khoi han gi leram du gi basis foundation lo post lo thok ragadi foundation jaw ragadi building ning hai la mai to khoi civilization ning hai ya bani na sarkar na su yam kup ni kan ta ka de ran khali aduga asesa ano pu thok kan se da wakan thada kan se da aduga resource me habdan kan se da sarkar ja zo ma thau yaw ran khali thank you taw gen maruina na sai ki tamon bu de habi bu da around 100 natraga 100 and plus khara le rang yam active oina manipur gi manung da bricks fill to gi area ma thambi ta mo to bu khabar gi matung in di around 986 2018 gi december pok di register to gi record matung in di 986 number ni ko da ai sai dak chening se maruina 986 se directorate of industry department da register to imna kari ko phara to ge bricks farm se to ge ha bi idea am ko lona soi to ro dong wale ha jari ba adu makna madu hujik phok da madu chap chana mathau pang thok ka leita bu di madu khoi na mu register ti to ro mi nang kari gi hinga ga leitri no ji tai ru di ya di to bu question di still thole si madu ai du da karim kan da khoi shara su le ji le ko ta se kon psam tong ni ha bi gi sa tong de to ro si ha ba ma sam ba ra ka da adu ga maroi na madu gi main fail ha ra ka da di matam du gi matung ni di sing du gi madu ai du da koila su lak ni wari ni adu ri sing do phangak ba na daga sing swai da phang po ni da fuel si swai phang po ni yam lai na khan ro kan da oirak ta batagi sigi ba ma na daga na ngasai gi sing tangak pa paisa tang pata na tana phangak ta bi area du matu ina industry du phelo bi gi sai gi kanu do area du ma factor du ma kari mu kan da coal na koila na replace to pi area am ting sai kari kan 50 thawi ga idea am su thambi di manipur da maroina technology upgradation hybrid alternative trip kan da koila batang butuna kayam hingo ya dori koila na singdu pura puri replace to bongam dori bra tanga sai thabiba electrification chathaba ko gi paw phange fuel energy si sai electricity oil ko gi no dori ko dama masi si supna kamai thambi supna thambada masi gi se tawba ya banga tan okay ireiba potsidi khanari ba potsidi atai nate akoi gi environment si kedoge da check sabana maram hoiraga u ya that kharaga akoi gi environment si mang ba tare hai gi concept am da okay isam cham po ne si sum ne madu da hen adu di akoi na tawdu si akoi na khana ga du si atai gi sunate madu gi alternative later bra yes madu gi alternative later bra hai bi ne yes alternative ti lady sing se ke do the government gi bi sing si su adum ai di government gi concern officer sing si su adum khang da na te khang nge ba aduga some brick farms the lay using se sing si su brick farms story using si su environment concern no moi gi mindset the environment concern oi dam ti na te oi ba adubu some masigi action masigi keno sing se yamna proper line am da chat ba adugi potu ne belai se adu di alternative si purak na balang na badang asagi mokoi da sin nari ba firewood natraga sing na si handana na balang na bada alternative siam na balang na bada government ga tawri ba farm sing asiga karigumba ama aidi tanaraga unaraga madugi action plan aman madugi chap chaba karigumba ma thamba madugi protocols natraga kenom thambado madudi mathong tae hai madu akoi gi future gi khallaga ta tamona so hai dune madu thamnanabagi damakta madu khananabagi tanja amadi sungsoi soiduna kedoge da yamna nakna akoi darkar lai ja ma logo mathau tare ne adu natra ga huji kedoge da phangi se som nakan dai ju phangi if brahma dai su coil pirke haibagi akoi imana bjina coil brahma dai longnana ba coil longnana bagi brahma gi sine hena phaba paisa ju kitang hongba
ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯣꯏꯜ ꯄꯤꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯂꯩꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯑꯞ ꯇꯠꯈꯤꯕ ꯈꯣꯠꯈꯤꯕ ꯃꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯐꯣꯔꯦꯁꯇꯦꯁꯟꯁꯦ ꯁꯝꯍꯥꯎ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯟꯊꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯍꯟꯊꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃꯅ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅ ꯈꯪꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯔꯤꯁꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯛꯁ ꯐꯥꯔꯝꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯂꯦꯞꯍꯟꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯔꯁꯤꯌꯦꯜꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯗ ꯃꯣꯏ ꯁꯦꯟ ꯇꯥꯜꯂꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯝ ꯁꯥꯗ ꯌꯥꯄꯣꯟꯇꯦ ꯃꯗꯨ ꯂꯦꯞꯍꯟꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯜꯇꯔꯅꯦꯇꯤቭ ꯊꯤꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯒꯣꯃꯦꯟ ꯃꯇꯣꯝꯇꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯜꯇꯔꯅꯦꯇꯤቭ ꯄꯤꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯕ꯭ꯔꯤꯛ ꯐꯥꯔꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯂꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯨꯂꯞ ꯕ꯭ꯔꯤꯛ ꯐꯥꯔꯝꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯕ꯭ꯔꯤꯛ ꯐꯥꯔꯝ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒ ꯒꯣꯃꯦꯟꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯀ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯑꯣꯜꯇꯔꯅꯦꯇꯤቭꯇ ꯀꯔꯝꯕꯗ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯒꯦ ꯑꯐꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯈꯟꯅꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯁꯤꯅꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯝꯇꯪ ꯑꯦꯗ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯇꯥꯃꯣ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯇꯥꯃꯣ ꯄ꯭ꯔꯗꯤꯞ ꯊꯝꯕꯤꯔꯛꯄꯗ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜꯁꯦ ꯕ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤ ꯉꯥꯛꯇ ꯁꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯕꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕ ꯈꯔꯗꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯌꯥꯡꯕꯁꯨ ꯍꯦꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯦꯛꯀꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯨ ꯈꯔ ꯍꯟꯊꯍꯟꯕꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯤ ꯌꯦꯁ ꯃꯗꯨ ꯕ꯭ꯔꯤꯛꯁꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒꯤ 20% ꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯗꯤ 25% ꯃꯨꯛꯇꯤ ꯃꯗꯨ ꯕ꯭ꯔꯤꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗꯒꯤ ꯃꯗꯨꯅꯁꯨ ꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯁꯤꯃꯦꯟꯒ ꯂꯩꯉꯣꯏꯒ ꯍꯩꯕ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯣꯛꯇꯨꯁꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯍꯧꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯃꯗꯨꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦꯗ ꯕ꯭ꯔꯤꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯛꯁ ꯇꯥꯡꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯣꯡꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯌꯥꯡꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯤ 25% ꯃꯨꯛꯇꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗꯤ ꯍꯧꯔꯦꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯜꯇꯔꯅꯦꯇꯤꯚꯇꯨ ꯕ꯭ꯔꯤꯛꯁ ꯍꯟꯊꯅꯅꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯩꯗꯤ ꯀꯨꯞꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯃ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯨꯞꯅ ꯈꯟꯅꯕꯗꯨꯗꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯆꯨꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯔꯊꯗꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯅ ꯍꯨꯝꯐꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯣꯅꯦ ꯒꯥꯔꯤ ꯂꯣꯠ ꯍꯨꯝꯐꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯁꯦ ꯏꯁ ꯇꯨ ꯕꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯈꯪꯅꯦꯕ ꯊꯥꯔꯤꯁꯦ ꯃꯗꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯍꯨꯝꯐꯨꯈꯛꯅ ꯕ꯭ꯔꯤꯛ ꯐꯥꯔꯝ ꯍꯨꯝꯐꯨꯈꯛꯅ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃꯃꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅ ꯇꯥꯔꯕꯣꯏꯗꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯍꯨꯝꯐꯨꯅꯦꯕ ꯒꯥꯔꯤ ꯍꯨꯝꯐꯨ ꯃꯩ ꯊꯥꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃꯥꯡꯕ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯜꯇꯔꯅꯦꯇꯤꯚꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ओके हाइती ऑल्टरनेटिव अमदी थिदबा याद्रे मरमदी मदु तसेना है कान याम नाय हाइबोने नोमदा गाड़ी लोड अमा नत्रगा गाड़ी लोड अमदगी खरा हेलबो हारे कांदा चेकोंदो अराउंड सामुक लेरिंग खलसु थारकदोरिबा क्वांटिटी ऑफ फायरवुड तो अतुकिमतिक ह्यूज ओइग्रे मणिपुर गुम्बा पिखरबमददी मदु येंगबा कांदा खंगप्रेक खंगबई वाफम सु थोक तबदि नते अदुना ऑल्टरनेटिव थिबी मथौदि तारे हाइबनि तोंबदि साइड ऑल्टरनेटिव थिबा कांदा अखोइना करिम कांदा ऑल्टरनेटिव सी थिबा कांदा अखोइगी अखोइ जुम थेंगनजबद लेको टेक्नोलॉजी होंगबो मतुइना मैनुअल लेबर से तामो असाइगी आउट बथाई वाइप आउट तौगिबा नत्रगना बथा मथंदा दुम लापखिबा लापथोक सगिबा सिजगी बाइ ताइ ताम मरमदि मतमदुगी टेक्नोलॉजी गा सुनरक्तबगी मतुंगिना मखोइ सिंगदो अपग्रेड तहौद्रबिना ह्यूमन केनो दुदि एदुगा रिसोर्सिंग टू अपग्रेड तहौद्रबिना स्वाइदा करिगुंबा कांदा ए तौदि तौनिंगमनि ओनदि ओनिंगमनि तौगदो आइगी सुजरिबा सिंगसे मखोइ सिंगसी कोइना लोइनारमिना तदनिंद्री थादोनिंद्री हाइबे एरिया हम से तुम थोक तब दिनते मणिपुर तौरिसे नॉट ओनली ब्रिक्स फार्म की खक तब ताऊ मणिपुर याम ले इंडस्ट्री सिंग करी सिंग सी अपग्रेडेशन तौब कान हाना मैनुअली सुजरम सिंग दो अदुम मसा मथंदा दुम लुपचगिबा लापथोखबे एरिया हम थोक तब दिनते बताऊ स्वाइद तामो टेक्नोलॉजी होंगप मतुंगिना मैनुअल लेबर अदुम हंदगिबा नत्रगना पूरा पूरी सिनदबगी एरिया सु तुम थोक तब दिनते तंगाई फदना चंग खदि लेबा स्वाइद सु तामो हैना अपग्रेडेशन तौनिंदबा टेक्नोलॉजी चेंज तौनिंदबगी मरम मो हेन ब्रेस सिदा इशूज हम चावे तसें हाइरे अखोइना हाइ अदुसु प्रॉब्लम हाइरोइबा तसेना इन टेक्नोलॉजी ओंथो कानसिदा मी चाम दका लेन मी ने कोनरनी हाइरगदि कंप्यूटर लोइन तौरनी लोइन दका लेन तक कोना लाकानसिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाक्तना रोबोटिक्स में तौरगा ब्रिक्स हाउ तौरनी हाइरगदि थबक हम फंगोइदोइना अदना कोइन तकानसिदा थोली मी हम सि कमाइ तौरना रिएप्लॉय तौरगे हाइबिसु अखोइगी सरकार की लार्जर विजन से चंग यारोइबा अखोइ हजिग न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 थोलीदना असिगुम्बसिदा अखोइ हाफोगदक्तासिना अनोबो इरा आम लाक्तोरे हजिसि मोइना फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नेना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतम मोइदोरे मतम थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है मी इंटरनेट लाक्पा कानसिदाबा सेमु हेरोना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाक्तोरे ना मो हजिग इनरेना लाकानसि तौदुसते बहाना अखोइ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नेना थाइना स्टीम इंजिन थोला कानसिदा अद इलेक्ट्रिक अहाम पुथो कानसिदा अनोबो रेवोल्यूशन लाकानसिदा अखोइ चार्ज टिकन सोना इबा लाइक उरिबा अवाना क्या नंगी नुगाइबा कांगुसले माना इ कानसिदा इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम आई नुगाइ मतम नुगाइ बनि नुगाइ पैसा या पाइरे कॉलोनी या थोले
lie about me, I'm saying, Bill Sykes, Oliver to say to remember now. I lie about him, in a Kunamakunva, went over best of time, worst of time, like in the civil revolution. Second, third, the fourth in the civil revolution is like an artificial intelligence. See, preparation of the area when Togan Sava. Others I break field of holy problems that say, when a technology was Togan, top of Hodogam with a condo by we can't dare. Other new education policies are skilling pose. Skilling, I know what skilling trains, you know, as a mobile, someone to record Haiti, a way education system trained the Horogadi, told Matangi generation, how consider more skill village, I know when you world order. I don't know when the civil revolution, more is my home lane. More is a queen, is a home lane, when the same I do skill is by already. Are they when a can consider Chow vision canary, when my problem talk and say, Yaron and the middle, Yaron, Yaron, when liver is attack and the liver goes on the Payna. My daughter, when a larger picture in the Sway area, larger picture consider Taboxi, we manual liver posi, Yamdi Handarani, can the Gala term Handaratani. We learn about robotics to Hagadi, another computer learn to Hagadi, me as I have my exam and the Galem, the me and Nikonari Hagadi, me and young Modram Manipan and Top Hodina. And the most in the government home, be a Gehesi Sakari who walk into the Yarrow, Canada, me Tamunda, me and Top Hoga 98 Hong Kong, social problems also talk to the CISO Claudia Roy, a quick education systems that are CISO Claudia Roy, a quick skill systems, Hana labor tower here, do a computer Hadia Roy. I think they might have done over industrial revolution like Nancy, human input out there upon there. Peter human input since quite on fit of his gear, a quick training in White House gear, a quick vocational training at the Hodra, with Tim Cookena. Apple team cook had hired. When China get factory hungry labor home where labor do time lawyer, another labor home there. More skilled people says that when iPhone factory Mahagi and South America in a level engineer, polytechnic skill, engineering skill labor come go and South America, Pamikas Tangamway. China's football field is a Pachalo, Aduma come phones have a comes like Ansata, more vocational training, some later. I don't know when a pilot, we phone hub. Factory Mahagi, iPad factory Mahaganda, China Hansalisi, home we work another skill of the living high never. I don't know who Matangi generation Ziggy, Matangi, Ira Sigi skills, my daughter is Kangoroga. Adugi, and got trained the whole of the Queen Hasin, Matang Lakaza, skill job, Matan passenger, China is mine. Aduga South Korea to reminder, which is skilled in Zika skill the train of a tiny degree in Hangler, be it or a mate or a Sunganjana films like Hayra, a mate or a Harry Polak, Ano requirements is fit or tragedy. Game candidate. So we issue in Hatter is my and Ganseva. Say a specific problem, Brickfield, Umitabu later. Top point later, Adugi Mass, going to take out the Hagdi, overall picture to Adu and take out already. Namway, Namdragadi, when Namdrag is hidden as Pata, Tarona. Hingaring, I'm not the whole done has together. Hingarti, Ekoshi, Batum Quina. Tabaksi later the Lonabok Nasagi Kater Kagauna to Gamaruina, Magi income generation, to Peter Gadi, me is a lot of Parkadonina, but I do livelihood have a import or Purina, Namdabaya have some like the Lambi Poto, Namdabaya the Tanai for the Tongan. Final remarks when Amaruina, I'm coming back again, Nasagi, second Singina, deforestation, Tonogi, Masamo Heli, Havagi, Purapuri. Deforestation checkon ko to tai le ba hom din ta ba tamo marma madi mating di pangi hairmina maswai da kariuma da technology upgradation aduga ngasai takpi tong par din takpi da manual labor su karim kan da technology on thora di mo su thaba dum tawra le jana ba bakoi su skill development tawum di changni hai bi area ma ai hai jani na alternative way se masi puthok pe si oito kadra se masi ayimo masi oito kani okay huzi ma kai da ge da ISPS ki moida pangkhaliba kano sai yengdi tarabani loina mo electrification ke loina mo wiring ke loina mo testing toba even labor bawda mo labor bawda training period training thabagi yes skill training thabagi pautare tabase ai habet lam dai phone torga dum lakpane ba adugi taba adagi yes adumain tawduna some aduma support mayam sing du piragadi some government initiative oina idi atopa lay field sing sida piraga concerned department piraga
मोइद नुइगिसी सम मोइददी ब्रिक फिल्ड सिंगसे आमना लोइनमक पांग मोइदी लोइन खल्लगा लेबा गातने खल्लिबा रूपटॉप मैम सिंगसे लोइनमक कैदवे सोलर पैनल लोइन ओंथोगे एग्जाम्पल नहीं तमो है जैसे सोलर पैनल लोइ ओंथोकबे आनी सोलर पैनल सिंगसे हुजिक मनिरादा के मैम सिंगने तौरिसी सोलर पैनल सिंगसे मोइना मई लौरगा मोइना ग्रिड तम थागतपसु यायबो मधुगी सब्सिडी मैम लेरी पीबा मधुगी टेक्नोलॉजी मधुगी पोतु लौरगा मधुगी पोतु का प्लस माइनस तौनरगा मोइनसु मई योनबा अदुगा मोइनसु लैबा अदु तौरगा सिजनबगी पोत अदे मिनिमाइज तौननबा करमाइन तौदगी हाइबगी पोतसिदी मुन्न खनबा आइदी अदुदी मथौ तायबा अदुना मधुगी टेक्नोलॉजी सी कुमाइन पीगनी अदुगा मधुगी अखंगाइसिंग एनर्जी की नत्रगा मईगी नत्रगा तौरिबा मैम सिंगसेना करमाइन तौदना मखोइदा पीगनी हाइबसे alternative asi kaidoge the fair ki alternative asi somehow solar energy dagi logadra natraga cry dagi logani koila dagi logadra adu dagi logadra hybrid posing si is tare tara thona we need to find a way have resource of that find a way so lady legani okay lady legani layo the madu technology se huzik even mapan laiba technology bricks ki technology मैम ले रहे and technology is automated ne okay automated ne ado akhoi da leiri sidi primitive type of keno ne akhoi da leiri pot sidi aduna masigi posing si akhoi na munna yengura kanda madugi posing asi akhoi na sungsoi soi na alternative ase leini haibagi keno di uieba okay uraga ha hope ama yam chong le samna ngamni haibri ngamni bob di changni pun hone bim chang taw de loshela pagi finally ma kamai thabini ni kari kwanda tamo technology upgradation thirakpa maswaida hana sing si sang tarna ba sing sin roi basigi kano si masi all ore aduga deforestation su achogo maram mo henbna maram mo kanda environment gi yangkanda thado chaira kanda tamo technology upgradation achogo financial involvement di leidori mina ngamdabagi maram am su henbra badu ngamman ba yagadra sing अदो ngasa aina hajari dune khoi ngam de har ge sida ba adon ngam no tok da ne tok tok so pisa thadari khang de khoi best mind me som changal lak khang de lo buni khang de san thada buni khang de education system ri ma pan de gi kana to buni khang collaboration to buni khang de kana to hodra di sidori na okay sidi ada mina tok da ne have si sido sor budi alternative way sidi so na de sibi adi har sibi adi adana khoi kana tok da ne ha hai da thank you tong pratib adu tong hoing si ping news lak piba adu chagi manung ha se mapung phan lo chelak pudi kai khomi jera ges ani mokpo am kana taram luk ngasi ki dawak ta impact news ki man hunam ta solution jera batan jai role adu dam dam to liba thok do wa thok kya gi marik chum report ke dam impact news meng ta dun lebyo